Wenzani awuthiyami lana wenzani ehlathini awuthiyami nawe awuthiyami relax sister awuthiyami wenzani la Chaze akusonto icabangayo yena icabangayo What up YouTube, this is your boy Smaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I as Smaz TV, I am the answer bafowethu. Thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook. It's in a road to 100,000 subscribers here on YouTube bafethu. Today ngiphethe sister ubani igama Uzinhle Khumalo. Zinhle mfethu ngicela ukuchazela abalandeli bami why ubhalela ishow today. Ngibhalele le show le ngoba ngisola ukuthi indoda yami iyangichithela. Sure. So nisenesikhathi esingakanani nitjola nalo muntu? Sina 3 years. Okay. So my sister after 3 years mapha ama red flags osocala uwa notice ukuthi man hayi man lo muntu lo kungenzeka sekaqalile uyafeba la kule relationship. Lo muntu akasalala ekhaya. Akalali njalo ufika late sengumuntu engamtholisisi nje kahle understand ukuthi kwenzakalani kahlahle ngayi. Okay, so it's been how long manje so notice lawo ma red flags? It's been 2 months. Okay, 2 months yonke manje lo muntu lona akasalali endlini sekenzani. So ngitshele sister ninalo muntu lona ninayini umntwana in the relationship or kanjani? Cha kasinayo umntwana. Okay. Hayi ngiyakuzwa ke my sister. So are you sure ukuthi mina ngivaye ngoshaya ispan sami ngim-expose ngathi mase ngishaya ispan ngibuya nama camera uthi hayi no Smazi makancane umuntu wami lo ngiyamthanda. Ngisho. Sure. Yes. Bafethu unayizwela my sister uthini? Let's go do what we do best of, which is what the investigation. My sister mangibuya kuwe ngizobe ngibuye nani ne-information bonke ubufakazi ngikhombisa ukuthi nangu umuntu wakho ngimlandelile ngamthola busy nobani kubu kanjani. Thank you. Yeah, ungavaya sister. Bafethu, it's your boy Smaz. Let's go do what we do best of, which is what the investigation. Thank you. Thank you. Lontwana ngiyambona yatekona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah we partying, yeah we clubbing, some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something, you know how it is, nigga, at the night time. Hey, what up YouTube, this is your boy Smaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu. This time around I don't understand abantu ngathi bajolele emahlathini. So sister zwakala my sister alright? You're right. Sister njengoba bongicelile ne uthi ngicheckele ukuthi umuntu wakho ubhizi nini kuphi kanjani nobani ngikubizele lana ndoda emahlathini kanje umuntu wakho mfethu ubhizi kala ufuna ukukhombisa labantu ne phela Uyena ungijwayela kabi lona uyangifebela maye uyamazi nontombazana sister angiyazi lento mina le angiyazi lento le mina yazini sister angazi uthini ufuna ukuthi siyobabona labantu ashone khona manje ungijwayela kabi lo asambe sister bafethu nayizwele uthini my sister uza nenye energy asambe bafethu woza siyo boy Smaz yabona lo muntu lapha emahlathini my sister ungijwayela kabi uthi lesikhathi singakanani ngithola 3 years ishola sinalo muntu yo 3 years yonke asambe sister ungijwayela kabi asa oza cameraman singene ehlathini banjwa boqhuqhuza yayibona inyawo ziyavela lapha shit kwenzakalani
Wenzani awuthiyami lana wenzani ehlathini awuthiyami awuthiyami wo relax sister awuthiyami wenzani la Ngikuchazela akusanto icabangayo yeah icabangayo my sister uthini awuthiyami wenzani la uyafeba amarame akuthena la ehlathini uyafeba awuthiyami ngifiki ufebele sister wo yima my sister wenzani yini lento yenzayo ibizwa ngani nawe wena yeah mina wangijwayeli ngubani igama sister yini lento yenzayo wena ibizwa ngani lento yenzayo ibizwa ngani Awunginiki isikhathi nje Yeah. uhlezi ukhathele hleza bathi hleza ukhathele yini lo 3 years ngijwala nawe 3 years ngijwala nawe ukhathele ungibambe wena sister relax my sister uhlezi ukhathele hleza khathele awuthiyami ukhathele ngikhathele yini awunginiki isikhathi uhlezi ukhathele ubuya nalo yini uyabo angikuzwa yini lento endlalelana awuthiyami kwenzakalani la sister ngitholakala ehlathini sihleli la ehlathini my sister sihleli sesi yini ifuna ndoda yami no Shisikhona into ongayiniki yona wena into ongayiniki ndoda yakho ungenelisa ke yami sisi wena unamdidibali wena uhlezi ukhathele hayi wena hleza khathele awuthiyami ne ngikhatheleni wena nepipa encane lincane yamnelisa sala nalento ekhempi yini yona le avela uthini my sister wo awuthiyami relax ungabaleki awuthiyami angithi indaba zakho lezi awuthiyami wenzani la mahlathini my sister la waye umfebela awuthiyami ngeke wonke umuntu umfethu kancane ubheke phezulu kuyadingeka awuthiyami uyayibona umuzi uthini lo muntu lo ngijwayela lo bathusha i-chicken dust sister hlezi ubheke phezulu mina uyabona awuthiyami lebi engasebenzi ngiyayondla lento le ngiyazondla ngiyakondla wena my sister kwenzakalani ngawe nesikhathi singanani ubhizi nalomtshisi 1 year bowazi ngaye my sister ngapha eyazi ngazi uyazi uyakhipha inita namadoda abantu sisi siphi isimilo sakho nginenkinga sisi ngizokho uzonjani uhlezi ukhathele yo yena akakhathala ngithena sala naye ke oyisitende singakhathala awuthiyami awuthiyama akakhathala umama yo ukhetha yena uthini wena usamthandi lo my sister kada ngikrende ngaye awuthiyama awuthiyami ngashiya izinto zena sinicoshi la uthini awusamfundi ngikrende ngaye letha awuthiyama lecathuza after 3 years ufuna zona ufuna zona mangathi sakho lawa sister imali yami le okay ya phuma ke entertain come on into zakhe awuthiyami ufuna into zakho khulileka nale andu ufike uyikhumule ngiyayifuna yona ngiyayifuna cha bye hasandla mama shaya sister siyafika laba siyabathola buko benzani uthini wena my sister akahambe naye akahambe ngikhathele vele yilento mina sure ngikhathele akahambe ungasho ukuthi namhlanje yajola 99 kusizile ukuthi ulithole iqiniso ingisizile kakhulu futhi yeah ngiyabona lento le ngevula lena ngizoyenzani mina lento bathi uyalala sister ubheke phezulu kuphela chicken dust ungijwayela kabi lo muntu mina akangihloniphi no angiyakuzwa no angazi uthini lezinto lezi akusikwakho wona lo kwami lokho angwagcoka amanikiniki mina ngiwaphatha amanikiniki siyakuzwa athi ngikhulume nabo one time sivalishe woza sikhulume nabo sister because umuntu wakho lo awuthiyami after 3 years unalo my sister wena awuthiyami soyamlahla nje kanjalo angikrende ngaye awuthiyama sure angikrende yini indaba uflophe ngani my sister ukuthi wena uzube grand ngaye awuthiyama isikhathi ngihlezi ngimgaya yeah yakangaya isikhathi uhlezi akhathele sure uyabona endlini akasafull time endlini hamba ekuseni uyaspana umama awuthiyama yabo angifihli lo unama overtime akhe ngiya-understand yabo and manje ngeke ushaya ama-overtime awuthiyami
yonke inyanga lokusha ama overtime. Sure. Yabo awuthi yami. My sister wena uthini ngaloko? I-choice yakhe is not Eh. like i-choice yami. Oh, nakhe niyamthanda sithi- nje vele. Yes. Sister vele yayibona abathini abantu bakulahla ngaphandle. Abaqhubeke. Anginandaba nabo phela mina. Eh. Zohlupheka zobabili lezi. Nami ngitrend ngayo ngitho. Trend ngayo. Hayi, trend. Kuhleke. Ngifuna izinto zami kanjalo. Zonke engithikele zona. Kokuqala gqoke mina up to Z wena. Awuna nix wena. Oy. Ngiyasebenza ngigcokisa. Usebenzaphi? Usebenzaphi? Ungithole ngingasebenzi ngiheres. Yabo. Ngaspan. Yabo. Nawe ngakufaka ispan. Wafika nespan. Ufaka udokotela espan wena. Wabona amadoda ngithi. Ufaka udokotela espan wena. Usebenza lapha eCheckers ungabiza lo ungayibiza lento ukuthi ungifake emsebenzini leyo nto. Ufaka ngibani la? Dokotela. Awunama qualification wena. Ama qualification awunawo. Ngasikhuluma isingisi sokulimaza mama, sokulimaza mama. Ngasikhuluma sokulimaza. Ngasikhuluma sokulimaza. Ungitho mari dokotela wonke. Yeah. Awuthi yami ngeke ube ngidokotela phinde ne-English ekhawathi. Uyambona isingisi mfethu umama asemkhawathi. Mara uthi ngidokotela awuthi yami yabona. And uthi ngidokotela mara ngimfaka ispan eCheckers. Ukuthi ngiyam-understand uyathanda nakabona abantu ayikhukhumeza. Yabona. Ayifuseke wena ukungijwayela kabi. Hayi wo. Aye miyeke. Akanaso isikhathi sokuba miyeke. Ngalona lento yakho mina. Mara ungalimazi phela. Engayazi nokuthi ibheke iphi. Ibheke phambili noma lento ibheke emuva. Mara unika isikhathi. Phambili awuyiboni wena. Uthini wena uthiyami vele awusamfuni lo mama. Angisamfuni. Thatha. After ngibhalelwe nguwe sivala kanjani direct? Mina ngithi laba baqhubeke benza into abayifunayo. Sure. Ngiyabonga futhi Phelele lapho nje. bane. Bye bye. Oh. Angitrend ngawo. Nami ngigrandi ngawe. Angitrend. Hamba neshwaba. Yo. Hamba Mathambo. Lento eyondile le. Hamba. Nandaba nawe mina. Yo. My sister siyafika la sithola abantu babhizi khona la ahlathini la. Ujwayela kabi. Yebo. Ungasho ukuthi today iSmazi TV yajola 99 sikusizile ukuthi uthole iqiniso. Asingisize kakhulu. Yeah. Ngiyabonga ngalokho. Ehhe. Hayi. Bafethu, it's your boy Smazi sifikile kada sibathola abantu babhizi khona la emahlathini ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you Valara.